Kukulay nema ni Congresswoman Ana York Bondok ng 4th District ng Pampanga na ideklara lang COMELEC control reng balening Masantol, Apalit at Santo Tomas. Ay ning report. Manyaw siya Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok, King Commission on Elections na ikanaya lalam ni COMELEC control reng balening Masantol, Apalit at Santo Tomas bayo nga lalan King May 12. King sulat asinumiti kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia inyang April 23. Dirikdik ng Bondok reng antimo violence kanu at threat auugne king kalaban king politika ipatrol party list Representative George Bustos apapay tungol ngening congressman ning 4 distrito. Rengatlong balena amanwan ang Congressman Bondok, dati nalaring mipay lalam king COMELEC control inyang 2016. Sentro ning reklamo ng Bondok, ing kapigaganakan ning kayang talasuporta, ibarangay Kagawad Fortunato Bia Mariano Jr. ning barangay Palimpe, Masantol, kay bat kanong ayalben ing video ng Bustos. Bia! Nung ayalben mo ko kay live. Biya ka pa mo, ha? Biya ba? Ano? Sige, basta biya, ati ko surpresa ka na. Hanggang May 12. May 13. May 13 na basta. Secret. Biya, ha? Tandaanan mo yan. Nakagit mo ko itsura, biya. Ingaman nuang video, may dala ka nung takot kaya at king kayang pamilya. Siyempre po, may gaganakano po ng pamilya ko. Muli na po, lakoran na ako. Pero sabi ko po, manong kulang na ako mga kasalanan. Eh sabi po, belitara ka na ako ito na akakit may lupa ko ngayon niya, nabiyaan ng tita. O siyempre po, ring pamilya ko talagang, bisang yako, muli na po, lakoran na ako. Kitang kaming barangay. Yung pong pati po asawa ko, kapatid ko, tatakot naman po kitang belitara rin kabaryo, may kanako. Siyempre po, may takutan ko, malati ko mo pong tao, unang-una po, wala na akong balo. Ito po, manungkulan ko kagawad ko, pero wala na akong pong balo kayong kaso. Ito pong, tutulad po yung blatter, wala akong blatter kayong barangay, wala po kitang anak ko eh. Siyempre po, malati ko mo pong tao. Masabi ko mo pong kagawad, pero malati ko mo pong tao. Ngayon kaya pa mag-obra, kayo mo po naman, bisan magkano yan mo po yung allowance po yung barangay. Kawani kang Mariano at inla namang sinumiting affidavit rengaliwa pang individual na susuporta king petisyon ng Congresswoman Bondok. Kaya beya naman keti ing sulat ng dating Masantol Mayor Danilo Gintu at aliwa pang report dikil king karahasan na may kikaugnayan king alalan. Samantala, pepakit na lamang suporta kang Mariano dinadating Masantol Vice Mayor at ngeni Councilor Bajun Lakap at papaintungula Konsehal Dimans Manansala. King interview kang Attorney Lydia Pangilinan, Provincial Election Supervisor ketikim Pampanga, King Media Forum ning kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter, pepasyag na niti na panigaralan depa king meeting, King Regional Joint Security Control Center, ing petisyon ng Bondok. The Regional Joint Security Command Conference po, no? Command Center Conference na gagawin po bukas po, no? Para po pag-aralan pa pong maigi at mabuti, no, kung ano po ang magiging recommendation na ilalabas namin ng region naman na po ito papunta po ng Manila. Samantala, balaos na nemang panikwanan pasyag ning news team ing kampo ng Representative Bustos, Dikil Keti. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.